Galeri Puslitbangdiklat RRI. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Sejarah siaran radio pertama di Indonesia. Hingga perjalanan RRI dari UPT menjadi LPP. Audio tape recorder and player. Stereo audio tape recorder and player. Audio tape recorder and player. Portable audio tape recorder and player. Universal Rohrend voltmeter. FM VHF standard signal generator. Rohrend voltmeter. Radio tuner. Stereoscope. Electronic home studio portable. Nikmati semuanya di Galeri Puslitbangdiklat RRI.